Kya Zaaburi eshuura 10 okushaba Ruhanga okufubira ababi. Ahabwenki oyemeriire hare ayi Mukama, ahanki noyeshereka omu biro by'obusaasi. Ahabw'amaryo omubi ahiiga munonga omworo kabaga omu naama ezi bagizire. Ahakuba omubi ayehimbisa ahabw'eby'omutima gwe gwetenga. N'omwetengi w'enshaagi ayihakana Mukama kandi amugaya. Omubi omu maryo g'emirebere ye tasherura Ruhanga, kandi omu biteekateeko bye byona agira ngu tihariho Ruhanga. Ahirwa omu mihanda ye obutosha bwona, okucwa emanja kwawe kumuri hare ahu atarikureeba. Abazigu be boona abeshanya. Agira omu mutima gwe ati, tindiihwa hundi. Ebiro byona tindigira by'okunyangaraza. Akanwa ke kiijwire okukyena n'obugobya n'okubonaabonesa. Ahansi y'orurimi rwe hariho eitima n'okutahikirira. Agwera omu biroreero. Omu myanya eyekiikire nimwe ayitira abatiine kabi. Amaisho ge agataha abatiine kihwera omu mubonano. Agwera ayesherekire nk'entare eri omu ryaya ryayo. Agwera omuntu enshoberwa kumukwata, kandi ko amukwata amukuriza ekigoye kye. Egyo nshoberwa eshekurwa eyinama kandi ebandama ahabw'amaani ge. Agira omu mutima gwe ati, Ruhanga ayebirwe akyehugize tarikireeba. Imuka ayi Mukama, yimusya omukono gwawe ayi Ruhanga, oteebwe abari omu busaasi. Omubi agayira ki Ruhanga akagira omu mutima gwe ati, tarikimbuuza. Okireebere ahakuba oyetegyereza itima n'okushaazya, ng'obone kubikoraho n'omukono gwawe. Omuntu enshoberwa ayeta omu mikono yawe ahakuba niwe oshangwa oba omuhwezi w'efuuzi. Henda omukono gw'obubi n'enkozi y'ebi, okyakye omubi bwe okwisya obu aribureeba bwona. Mukama niwe mugabe ebiro n'ebiro. Abanyamahanga baryahwera kimwe omu nsi ye. Ayi Mukama, ohurire okwetenga kw'abacureezi, oryagumya emitima yaabo obatege okutu, kucwera efuuzi n'abarikuburabuzi bw'emanja z'oburyo. Omuntu buntu arekye kubatiinisa obundi.